Perezida w'u Burundi rero Pierre Nkurunziza yasabye umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC ko hateranira inama idasanzwe mu maguru mashya kugira ngo yige ku bibazo biri hagati y'igihugu cye ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Tugiye kurambura ino nkuru ku buryo burambuye nyuma yo gukora subscribe kuri channel kugira ngo gikomeze kubona inkuru zacu mu mbere kandi bitakogoye. Perezida Nkurunziza rero mu kiganiro n'abanyamakuru ku wa gatanu tariki ya 28 Ukuboza 2018 ubwo yari iwe mu rugo mu ntara ya Ngozi, byongera rero gutunga agatoki u Rwanda ko rugambiriye rero kugirira nabi u Burundi. Nk'uko inkuru ya The East African ibitangaza, yagize ati dushaka ko EAC ko yatabara kubera ko iki kibazo kirimo n'imitwe yitwaje intwaro, abantu rero barimo kwicwa, ntibikwiriye gufatwa nk'ibyoroshye. Mu ijambo rye Nkurunziza yashimangiye ko Burundi nta migambi mibi bufite, ariko u Rwanda rurayifite imigambi mibi. Ubwo ni ko u Burundi bwavugaga. Ati tuzakomeza kubivuga. Abayobozi rero b'u Rwanda bwumvikanye kenshi bahakana ibirego byo kuba iki gihugu rero cyaba kivanga muri politiki y'igihugu cy'u Burundi. U Rwanda rero narwo rushinja u Burundi kurushotora ndetse no gushyigikira imigambi y'abashaka kuruhungabanyiriza umutekano. Mu minsi ishize umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe yateye utwatsi iby'iyi nama idasanzwe ngo kuko ngo u Burundi bugamije kurangaza rero EAC ku bibazo biri muri iki gihugu. Iyi nama ntizaba, ikizaba ni inama isanzwe. Ibibazo biri mu Burundi bireba Abarundi kandi EAC yasabye Museveni ko yagira uruhare muri ibi bibazo. Umubano w'u Rwanda n'u Burundi watangiye kuzamba mu mwaka wa 2015. Hanini byatewe rero nuko u Burundi butigeze rero burya iminwa mu gutunga agatoki u Rwanda ko rwo rwagize uruhare muri kudeta yo mu mwaka wa 2015. Si ibi gusa, u Burundi bwavuze ko u Rwanda ubu rwahaye icumbi abari ku isonga rero mu gukora iyi kudeta. Ibirego rero u Rwanda rwahakanye iminsi kenshi rwivuye inyuma. Ngayo nguko rero ibya perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza usaba umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC ko haterana inama idasanzwe mu maguru mashya kugira ngo yige ku bibazo biri hagati y'igihugu cye ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Reka rero nkomeze kubashimira ndetse mbabwira nti mukomeze kuryoherwa n'iminsi makuru turimo muri iki gihe. Inkuru zo nakagaruka kuri channel yacu, murabizi twebwe cyabuze hano turakizana. Mukomeze rero gukora subscribe kuri channel, hanyuma mukomeze kubwa neza cyane rero. Bye bye.